kanpairik ez dago, baina ordu edanez, hasiera emongo dutzagu, paketari. ¿Cuándo empezó esto de los encuentros por la paz? Elizbarrutiak Urkiolako igoerari izi eutzonean, gure bikaritza biek, Euskaldun partekoak, Durangaldekoa eta gureak, 2009an hasi ginen Bolibartik Ziontzako bake bilaldiak egiten. Mucha gente todavía os acordáis. Otoitzean, kantuz, ibiliz, zarrak, gurasoak, umeak, Bolibarren hasi eta Ziontzara joaten gintzazan eta 2000 lagun eta alkartzen ginen. Se mantuvo las subidas de oración a Ziontza durante 5 años. Hubo también otras iniciativas, adibidez, hemen Gernikan ospatu zan, bakearen 3 orduak, bakeari buruz otoitzekin, gogoetekin eta bat. Ezin dugu aiztu, Ukraina eta beste 11 herritan zorritzarrez gaur egun ere, malkoak, gerra dauera, eta bakea ez bakarrik Euskal Herrian, beste herri guztietan ere, bakea gura dugu eta bakea eskatzen dugu. Gu hasten gara, baina Bizkaian, bihar eta horren egunetan be, hainbat topaketa egongo dira, formatu ezberdinekaz, bakearen gainean, eta guk, konbiatu gentuzan, batzuri, bakeari buruz, otoitzegin eta kantetan. Dicen que el que cante y reza, pues reza 2 veces, incluso los que cantamos más. Baina, geur ez gagoz hemen, hau ez da ez Eurovisión, ez da Mundovisión. Hau da, Bakevisión. Eta, hasiko dira lehenengo, nortzuk, Bermiokoak. Orduen igual apurtxu bete harinek kantoten estrenetik, eta igual txalo bat espontzegu, animatu daitezen. Nos gusta la paz, amamos la paz. Bakean bizi nahi dugu herriak eta senideak. Queremos vivir en paz, los pueblos y las familias. Erdi galduta egoan bakea, etxe egoki batean bizitzeko. La paz andaba buscando una casa para vivir. Geratu zaitez, nigan, bakea. Zu onartzea nahi dut. Quédate con nosotros, paz. Nosotros sí te queremos acoger. Inoiz
bakea, betirako biziko da. No tengas miedo, Paz. Tú nunca morirás. Bihotzonekoa atarako zaitue, beti aurrera. Siempre habrá gente buena que ayudará y te sostendrá. Kantea ezagutzen dugu eta lagundu behar dugu egin,
ahorita una gran guerra civil, sufrió mucha gente. Por no nos llegan imágenes, muchas veces no conocemos estos conflictos, pero ahí estaba un hijo de Mendata, misionero javeriano, y entonces en creol, una de las lenguas de allí, nos va a cantar un canto de penitencia y de paz que solían cantar en las iglesias en aquel momento de guerra. Hemen tamburu batzuk falta dira, Afriken gitarra egiteko erabiltzen, Kreol dago hau abestia, Balaro tamarreko amarkadan, amar dute, eran hau ginen, nik azken goilure zinitu izan bertan, laro tamazazpik ibiminera. Da hau kantu orduntzen sortu zen, eta kantatako hau bai kanpo refugiatuetan be hainbeste. O Papa God, do you come free with you? O Papa God, do you come free with you? O Papa God, do you come free with you? Do ya, we beg, do you come free with you? Do ya, we beg, do ya come free with you, Papa God? Oh, Papa God, do ya come free with you? Oh, Papa God, do ya come free with you? Do ya, we beg, do ya come free with you? Do ya, we beg, do ya come free with you, Papa God? Pandis would do ya come free with you? Pan all our problems, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you, Papa God? Oh, Papa God, do ya come free with you? Oh, Papa God, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you, Papa God? Pan all our trouble, do ya come free with you? Pan all our sins, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you, Papa God? Oh, Papa God, do ya come free with you? Oh, Papa God, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you, Papa God? Ready? Oh, Papa God, do ya come free with you? Oh, Papa God, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you? Do ya, with the bed, do ya come free with you, Papa God? Thank you.
Tormenta de la Paz. Y me dijo Jesús que en Guernica todavía no se había hecho esto, pero vamos a hacer una oración compartiendo 3 religiones que convivimos en este pueblo. Van a venir 3 personas, les acompaña el andereño, bata musulmana izan dara, bestea kristaua ortodoxoa eta bestea kristaua katolikoa, eta konpartituko dugu minutu baten, otoitzat. Espirituari, erlijioak izan daitezen bake bide eta ez oztopo bakerak. Jauna, hau da topaketa honetan parte hartzeko daukagun sortea. Zure presentzia biziak gure barrua harmoniaz betetzen du, eta zure lekuko izateko prestatzen gaitu. Oala, bakea deitzen usten zaituena eta bakearen etxera deitzen gaituzuna. Bedeinka gaitzazu kantatzen ari garelok zure bakearen bezulari izan gaitezen. Zu zara bakea eta bakea zu gainik dator bedeinkatua zu. Jauna, zure espirituak jar dezala gure bizitzaren erritmoa. Gure herrira zure bakea eta poza ekar dezagun. Jesucristo gure jaunaren bitartez, amen. Gaurko ekitaldiari amaiera bikain bat emoteko danok parte hartuko dugu, kanta honeko ezaguna da, eta gainean suertea daukagu Juanjo lagunduko duzku gitarraz, eta hemen bai. Zuturik, mesedez?